and na me see so dua say adwuma na oye ne azan adwuma ni nua bi yes azan na de obetima aka fa sika beji sika bi ni the whole world ya ka but if for no aso dene aso dene tira ma eduru ba bi ana nipa so mo mfa yo mo ni nua bre ni yire bre ni kunu bre wa peje sika de akomo bi double sika na sa nipa na wo double a year ko no be ka chese bra na on double mo because ehun dwiba na ne ma no untimi mbe ho ye peto a ye flesh na eso na gina wo kama eno no onwe na so obi an no fo so eno so na die ni na so obi wo ha ne ben ma ne so o se ben ma de te se ben ma no gina so na ye tentene kama na odi wuram pia ba ben ma na hu se yes me ne ben ma na adai eno no nya we bi na wo de sra so na wo di pia na pie sa wo ye ba so na wo pese wo no fo na wo de asra so na no fo na agoro nya de e ya na ate obi body sina na aye good morning nti me ahaban me na nam sori ahaban ne dunsin na omde ye se na awo ka obi na wontimi onwokora na ye wo ahaban ya ye de gu nsuo na de abo ne yefunu 2 times 3 times na wawo obi wo abrochire na niema bi hawo spiritual mare bi da so obi tete obi hawa fre na Asetenapahene kwa basronko enkoma tu magie chahwefo nyina no na nyame onhwao ye wo credit a wo se na hodo ene ebra wunya edi ehwe yen dwumadi ekoso ni nyina no nyame onhwao na ene no se ye nyina no ye behwe ne ekoso ewo oman Ghana mu ene sebe niema etwagu a ye nyina no yetimi hu no se nyame na eba na chese de toso ne toso ai na obeti a we ni we aman sori aman so chese asofo sori asofo so sanso na konfo so sori wo mu nuanoma konfoso anu na ne chese ye dwene ho ayente ase ya bo anan abepie mu ewo eye Asetenapahene ho na ene no ensem bia ekoso ewo ntentan fidie ni so ensem a yankasa ya maame evangelist mama part a enkantete no ye na Agradaa no wodi ensem bia ba betudwo a wo kire mu se wono de enya de akonfo papa bia ewo ho esanse wono na ya de akomadwuma no waye bia che ena wonim sane niema esie kro se de adifo atrofo nim wo mo no sa pepepe ena konfo atrofo so wo mo enim wo mu nto no de wo kasi sudua na wo de wo se wo ye konfo na wo den asesa wo suman na bra na be face ne ho no obe kire wo se eye no kwasem se konfo papa bia no eni wo ensem wo ye te ya ntena so ya bo anan abepiem e wo Asetenapahene ho ene ne be bo awuram nsem bia wonim bi ode beto Ghana fo nyina nim na ye nyina nso akoma atoye mentwa ye ho mra ye ba ye de nkomo ne be hyehye so Amedofo mesanso mu akwa ba biem na ye twa ye ho abade na chese nkomo na ye de hyehye so no eja ye mu akwa aba eba too much GH so yo medase e too much GH4 ya me hira mo pa na adwuma pa mo bo ya me ma afese na mo ntre wo wiase nyina na mo chendere ngi wiase nyina chese mo no mo ya adwuma pa nti ba bia nipa hwe ebe hu abakwase be hu nokora no ise too much GH nyame onhwao na Asetenapahene wodi ni ye ba ya ti ase nanso se ye beti ase domusuko ahunu mu ya de se wo bie ni kakra e de echa Asetenapahene kura ne firi he afei ehemfa e na unya firi yo na Asetenapahene no king of Mampurugu staff chief no me king of Mampurugu staff chief no me king for no omo nurse wo Ghana high omo ye kakra bi ba Mampurugu hene de odimu kankan oye king of Mampurugu ante king no enya de ambe bebre but king no mo nurse omba ye bia nipa miensa na nipa nine ene wo Ghana has sanity na on the mam staff chief to say oba Asantememo otumfu asi odwuso hene okon wo state enya de a okopɔ hene bi so akɔ na mehyecha kokɔ na madwuma me ye oba Mampurugu a ye dwuma ye nyina ye nnunsin ne ahaban because ye na nam no mo de nnunsin ne ahaban na sayade satam na kwasibruni eni ho emma mbe so ya sinem emma ye hu twreye bet na ye na nam omunim de enim eti ahaban kasa eti ahaban ene nti na ene so enye obi a ewokuokuo te se wo doctor obi ye doctor adwuma eye science o onim niema na obi so ya agriculture adwuma nti sana na tetefo no omo ho oye obi a wotete haban e de sanipa yade e wo ho ena de oye tu aduru ho ena de obonipa ho ban so wo ho
enti ye no ye de ahaban na ye tete so sa na minim se mi a meto hodie na mi a nipa a wo hwe me de ye nyira ye nim se ye ya bibifu hodie ye nim se nyankopon ebo wiase no odi tumi ehye ahaban emu ene asase mu ene netie mu na ode hye enti ama ya twiro konkon anase ya komshefo ya meme kremoni komshefo Muhammad nimis ya nyina ya Quran ene Bible a yetietie ni so kra di adanse se nipa ye netie na Nyankopon boy se yembra asase so na yemmedudua ne abano na mfa haban no ese ho yade enti obi ka se tumi ni ho a ya na madwene mtata Asetenapahene kasa ye pa e de a kire ye o man Ghana na yenhwe ye nsam a yankasa ye maame evangelist mama part enka ne no ono nso wa komadwuma nim ne wo de abeto montene so a kire se wo kire mu a wo se konfo papa bi ani asase so na enya nokore mpo da se konfo bi a wo ho na wono no bra no wa komadwuma nim ne wonim ne yakobia se de adifo atorofo nim wo mo ho no sa na nkomsefo atorofo nso wo ho na nya de a nokore bia ewom ode beto ho no Ghana for do na nam so a wo mo kire se na ese maami wo bie ye ni wonsem bi hu anasa nokore na wo ka ene isansem a maka di asempa na obetumi aka di afam yo maami Agradaa asem na wo ka no in a way because we are no ye wo bibia ye wo papa wo na ye wo bone wo enti babia na ono John no bone site hono no kure ni mikura me ba me challenge fasika baji sika ni ho wiase me na me ka kirewo nso na djuma na wo ye fasika baji sika enti na ya za djuma na wo ye enti ye bebre be katia no se adjuma wo ye na ya za fasika baji sika bi ni ho ye nanam na ade a na omo wo ye fe bi kundivi no bia wa wura babi wote moti akasa unim mosia ade enti utimi wo moti abi wetima freno ka che se babi o maduri aniguase pesa o kame obetima mo wanya nyankoma de kakra bi na no ado so kura be 5 million 10 million enti me muru so de ya ono be ka se sika gare etu udi sika gare beba obenya 100 million obenya 1 billion obenya 3 billion e de koduru aburuchire ama omo de zaga namfo ama ye nua akonfo bi msu besua sa na omo de brim Ghana ni ama onu ankasa no sebi mu media fo ya ankasa mu media fo sa ma aka wiase we be esu kaye ya ankasa e be chichi ye ho awe eye media fo ya na aja Nyankopon ko tie no to no aka se wa jimi ya wo jimi fo du sika ba wo no be zan ansana mpanyifo hu se abie hu se djuma wodi no o ma mbiriki se adjuma na o be ku Ghana fo so nza na aza adjuma bia no wo ya wo betima nyampanyifo mo magina achi ntina wiase no Nyankopon kro ase nsa enya adjuma no endidi sika wo ho no sika betima to nipa bia sonsa anti se wo ye azan bi na se azan no nyame ambo na nyame anda oto adintem a obohu se mpanyifo bi hyehuma ase enam se wodi bi hyehye omonti nka no kore obo se no mo hyehye ase na omo boa na azan ekoso but ebe dadi wie dia omo kra anti memba ho because omo ba ho a omo beka se omo so eye sample fo no sonsa anti Agradaa wo kana akom fitete akom aduro wo hotete na yedi atete esa ama ye nyina ye nanam nyina first na doctor ni ho enso ye wonua wo yefunu yade ya okwa sadua no onu anoma wo yefunu yade be ko so nsa ye wotiri yade ya wo yare ya okoti no mo de showa onwene mu ya otiri yade na ebe ko so nsa ena o mo de tete yesa no mo wo dua we ni dua we e kabo mo a eyese wonu se ahaban bi wo ho a metene sisi ade ba ko ka ho na me de to twene so na me boso akro ma nyina no ayekan ye be ko sonsa eya haban tumi ntina me se Nyankopon bo wiase no odi tumi nyina hya haban nti nduru aye ko doctor ne we nyina no eya haban ene ndunsin na omo yam sonsa na omo de niam bi aka
chemicals na omde kan kra nse na endusin so say you dua bi wo ha since ade bi machine sisi na be say na me tisa haban no de tumu a ense bi preserve no so so nti sana etie nti mrofo de omunya animdie no ombetete haban mi say mrofo ba maso e pa ama me kire omo haban omo de ko a omo de bi ye pala omo de bi ye kode omo de bi ye topaye ni nyina na omo de ye so so na omo de nema bi aka ho na ense so so nti no wo ya konfo a wade ne se obi beba obasa ne yade obi beba ope akontu obehwe mo ama ne se akontu no kama so so na ukọ yetete mo memu ne shirimu a ani ya rehwe ne obi a na hwe obi ho hu ade bet wantete ahaban so so bet oba obetima kan ho asem nyina nyankopon akyede obi kura otimi namta abontene na obi ahia no sister wo aka won sem nyina akiraw na wahu sonza adoma kyade sonza antinum sane ma no na bebre ya na omukusua omukọ a na omode omo adwena totom na omode yaza sonza anti de ohun ade wo de wote ahaban wo ono kura Agradaa no wa yare da ama yasa na yade da ahaban o hwe me a won challenge me minim ne pa nyese me nyagro ne ma ne papa wuye sirenfo mo ba na yi nyina me na me de omo ba me na me ka kira na Asetenapahene o hwam sisi a won challenge na member na me ndase o starting the talking point no me ne na bi na o de hye me na me ka kira o asema me kan me nyankopon we na ehwe na no a wo hwe me ono hwe me hwe TV ni sisi a obi a woni me sukura on send man obi hu de me kan so sa enti ono no we na no faaye no ono fa azawe enti obi a wo hu se oye fasika beji sika bia no obetima ka chese dipa no onka no kore ende wondi kudepo bet ontimi nkan kira me se obi a oye konfo okom kuro yi amusu ayi musuo obi a okotete ahaban sonza oye duefo a wote ahaban ne enka no kore ontimi nkasa sonza but do hu se obi a wote TV show eye fasika beji sika o fa we die bi obetimi aka na eye ahaban ene sabi ahaban ene de omu hu ade eka ema no bamu no ontimi ndi ho chinje na Asetenapahene ni awo ken na chese kamia ko ese ya ma part wunim ni yie pa enne no enkrofo binum etimi eya kone bi timi ka se nipa smesi minim no su bia na wonim no na sane awo kan sem ye nya frakadam bia na wo yesa bia wo pese wo de ya de tia ya ma me na se ye nim kan nim kan aya menua baba na ohwe me no nim o ye good pa odonipa sonsa o ye good pa me na me ka kira me na wode ayie no envelope nyina ma na me de ko ma siwe ye ba ye de nantwie siremfo ba bebre e de nantwie ne bibia ha be sebi anchia na wanti ma ba diase but no so achikura me am ginam na namu ka se da obia as sonsa minim ne papa enya nchen sonsa minim ne papa semino ne kan minim pa ye ba ye so fa waji ye so satam kra na ba bibi no ye ne o ye sport bi no fa diago sport na onyam biye soro wona o ma ye isirifo nyina akodidi ye kama na ye nyina ye ko ye sonsa but o kase akonfo o mo ye fasika beji sika na mintimi challenge because o ho me yes aduma na bi but aye ndunsini ni ahaban ya sem na o ka me challenge no e wo sa kwan no na wo ka na me jin di say obetimi akase ahaban ahaban ya ye de say ade no we eni hoda because ye kra ye mrofo kra na sciences kra no say ade bi kra si wo man mu a omo pe ho anu aduru a omo wura forest mu no omo akọ ku ahaban ya omo de hunsu obetima aka say ade no mana aye adwuma nti me ahaban me na nam sori ahaban ne dunsin na omo de ye se na awo ka obi na wontimi onwokora na ye wo ahaban ya ye de gu nsuo na de abo na ye funu 2 times 3 times na wawo satam na awo no so na
doctor semno enko yi abanye de bone furu ya de gunsum no mo de bona furu so akora no beba sa akora no kura na edi ne nan eba obetenne edi ni ti aba na wo kan asem bi se eye wo mo ten haban yi wo mutimi hunu ho asem bi e ka kire pepepepe na wo mutumi susu eye ho adwuma e de ma wa o mutimi ye ho adwuma de ma bebre obi wo ho be hu aka ba onu anosie sonsa enti me pese wo hwe ade we kakra ma me wo be kan kakra ma me we aya haban na ede aye oil sonsa na me niema we nyina e labels wo ho obetima akodwom akonye bi betna entisa enti kan kakra ma mti we world famous original brand Dr. Rama's Holy Anointing Stop Evil Oil enti nana we stop maifo enemy paponifo ti se obi a baifo bi obi wo ho ko handan ofia fiofo nyina tan obi wo ho so a adwuma mu na okwa woni madwuma pa anto nkofo tan ji se omo fide omo dina we na e stop it sa maifo na omo wo akwan o se omo se abo bi beka wa ifire ntuma enti no ofiefo na se nkofo a omo tage wo se untimi nya ba bi pangina no wonya we na de ya adwuma mawa inshallah so nkrata akwa na akodi aburuchire na wodi akotum fie ha obi abanne wanya nkrata obi abachina wanya obi asifie wagar wakotena mfie ha bra na fa we wo de be fra nku ana wo yetibi dibi fra seminar yetibi dibi fra nku onya to a me de nema bi beka ho na ya de ama sanete e ya haban tumi no na ya nsem yusu ya baso ro ne de na be ma ya baso pa na ya fa ya ma me nsem no ensi be se ne nkrofo hwe ya wo pese omotie ya ensi ya ma me no asem a wo kan na medika kan ye no na djuma na o ye na ya azan djuma fa fitika bejisika ebi ni ho ye niema mienu a ye man ye Ghana mra no wo a wo koye no wa gensimbra wo a wo so a wo ye no wa gensimbra nti sa opportunity na ya na bebredinya edi yes adwuma no nti wo a wo hwe me no obi begina kase fasika bejisika bi wo ho e kontompo ba obi betima aboa ama wo anya yidi oyi edi betima sie ba bi na obi ayi ama oniema betima sisi ukwan ama nipa ayi ama na fasika bejisika ebi ni ho ba tumi ewo ho ewo haban mu tumi ewo ho because se tumi ni ho a yetim fast banking chefom ntwa na embo sonsa yetim ndua bro e ma na fifiri embebo e ma enhura nti tumi wo se me kire otumi kakra krampo nkomo na ebe kwa ayi na se tumi ni ho a na me pa cho we mama trase mama yo body bi anim me pese atiefo mu se tumi wo ye na Agradaa nti na ma me fa we so bi so abo we ya obetima ka na so obetima chechire wo akun ba tumi ni wiase a me a me to na Asetenapahene media ento obi ka chese tumi ni ho a oboa but aza kwan so wo ho so dem chire wo enti me a me so ni modi obeka o so mo ontimi onye ohwe chese unya bone no korenti na wo ba bepe so za enti uso a onye ohwe so za so pekura beti mama dabi nka mebe no na mpese me de mensa kan skin wo ti be aka bone ni kan mama vanity ni mem yo anti wo do ta madan no for saka onye ohwe me feel texture na hadi ana so I am about wo hwe ne honam na ase ede ayedene oyemre so za omo na Nyankopon de aba wi asese ye nipa bone na ase nipa we omo konti anto obi wo abrochire na niema bi hawo spiritual mare bi da so obi tete obi hawa fre na Asetenapahene me number in da ho 055 9568114 055 9568114 on saka number ya frame for how nyina beto bra ye be boa boni bia ni so na tumi wo ho nti ye ma me Agradaa ba bi o fine of za kwan so
Sonsa na wo fa za kwan so a unua ya za wo be hu ni se pese sonsa enti se o ka azafo na men challenge but to me ya na nam kom ehunu ade eyi mpa ye ma bibia ye no ene de ewo ho ewo na chese si a no si sudua se ba bi obefre obia se de na wo ka ne se wo wa so ye konfo papa no wo to bet de ama wo be si sudua se abiri bi obefre obia no be ko no akọ me ofra abiri bi obefre bia ba ko challenge no na ma kire no kwan pa no na ma kire no ba bia onim se tumi ewo ho ena me si sudua se adwuma na oye ne azan adwuma ni nua bi yes azan na de obetima aka fa sika beji sika bi ni do ho we ya ka but if no wa so dene aso dene tira ma eduru ba bi na nipa se omon fan yo mo ni nua bre ni yire bre ni kunu bre wa peje sika de akomo obi double sika na sa nipa na wa double a year ko no be ka chese bra na on double ma omo se onua se obama ocha wo ya hwe ni ti no sanity na asantefo bu se quarter kwaso obama ontoma tie ni dini ko ni dindi quarter ka da oni hwe anti sana etie anti yemia Ghana fo no me akrofo omo ya azano sisi aye be ka ya de obi yare dampa so pa ayare sa wo hai bia ne bo onye den kura wo bet man mbeti obi se obi ye fasika bagi sika wo o de be ko ntoko yo no yia na fi o se yia se fonte enti yenu Agradaa isi se me ya me pese wo pai mu se de omo ye fasika bagi sika no eni ho wonchem bet o kase akonfo bia ni ho dia watomra because akonfo wo wan se na omo wo no omo anamo kura na obesua ya ode na za akọ pie mu no ade eni ho eni dini sanity na wakasa ye free ya ma me ensam ne wana tezane na nafa ne tum na ye ko yinuro ne so we de wonya hwe na ka me pese me de ne wo de ni she wo boto na anu won pie mfiri won ento fom da bi on pie kam de she mboto tumi wo ho bibi ni ho a ka da ya beto ya punu ti bibi wo ho hey abusuya adwuma de ba bi de bedru no ye behu niema anti sanity senya GA mu station de too much GA o say too much bibia muti ni kura ya bibia ade hu da wona na bi kura want man for one transi an kire wa haban bi na say want man ya futu obi antu o hwe sa TV station we ya obanya ne nyina na odi bia kama brabon na odi atumpon na de enye no wo ye frim na watima ko ni na ya betu no bebre e wa ha na sane nei no wa kire mama ye hu ne se fasika beji sika e na ye tro na emu akonfo papa de ebi wo wa wo mu di nubra ne hahamasa ya de enti nei no Ghana fo hwe ye nure wa hai wo be kire ye bia de timi ye na afa ne Ghana fo so ye timi nya ntoso sa nua papa bi e wo ba bi e betumi asa ye ho ya yo me number in the discrimination no and na say 055 95 68 114 we koko adokro nipa dasanipa ama ne bema enya adwuma bi akodo to okọ toilet so a obeka se ba na anya na messes so sha eno ohia we bi koko no na ma no bi so wo ho a ne tu so pa ye eswa on se ye mema ne bi wo a ye pe ye ne tu so na esa ne ye kama wo obi wa ne tu so na obi so a me se obi so kura na wa kwanchen because ehun dwiba ne ne ma no untimi mbe mu ye peto a ye flesh na eso na gina wo kama eno no onwe na se obi an no fo so eno so ne die ni na se obi wa ne be ma ne so o se be ma de te se obi ma no gina so na ye tentene kama na odi wuram pia ba be ma na hu se yes me ne be ma na adai eno no nya we bi na wo de sra so na wo pia na pie se wo ye ba so na wo pese wo no fo na wo de asra so na no fo na agoro nya de e ya na ate
Obi body shinana good morning. Good morning. It is finished. That's a good afternoon. And the pedi gina hona nam no hu your person with the one no kotua. And no be na yepe. Na say my draw the then a bear man shooting. Say honam de e man yekese. Enti se wo be man so pese wo be ma yekese a. Na wo de biafra to anase cream bia no. Na wo de shrada atima yekese kama. Enti san etie. Na eboa wo de shra no fo so a na ama no fo ase so a krojin. Unim se mema no bi ho a ye pese ye nom no fo no pa. Na wo de tuo wo na obie no fo no ase a kai. Na ho ye kan. Nti no fo kan so egu awade. Man bebre wo ho ma ko gina afodra mpaibo ne we no enye bibia siesie ohu yie obi ba wo nchen a wo hu no kro ba cha ba ho nti man mo no fo ase no secret ba ko no siesie na nye bibia na ye sunsumo asem so sa na wo de we no so ba ye oto na aye hyere na we no se wo hwemu abe how many days na abenya ya yi we no unya ye na mema duro no that day that say started ai so ko topala uti yo yana ko topala na uti na njai dia na je say pala na nya adwuma nti we do ye na that day na wo de srape opa ma okunu ntra honhwe na fa ntuma twa oshirim na da na wo so no se yo ba se na eba sanity do fo no so opa ma okunu fa sra na ngina wo yie na asda aya haban ne niema dua bi wo ho a nyini sisi ya dua bi ayo haban bi so efifiri wuram nti me dia haban kwa na ya adwuma nti we bibia ni sanity na we so no we no so kan kakra me ya me pese o ka o se maduro ma register nti bibia ni no me ya pese we Dr. Seidu Yakubu, powerful big penis and increase of sperm powder. Nti bia wo ho a ne komo no so kankan me nuam wo mo bo chire no man timi tia musha because awono na aduane o mu di no mwa because sisi aduane bia bo mo shawama ni nyina na o mu di anwanko a oni kontombere haban da ondi konsusu ada nti ne bema na wo kodwoto space no so ya kakra bi nti odi we a no boost systems no ojaguma na bana na eba ojaguma ba no so sore a bema bi kura timi dal ba so se nti wa wie bi kura gi asotro wo mpaso so sa bi kwa juma na wo ye nso ani petre no odaye obando nsuo sa nti no uhia we na wabo adwono wana wa unim se wo ne ba wo te se wo ba ne be ma be hia no ba no ho timi baba ya 2 times 3 times asa na wo be ma na jagu o se ba de yankopon bo ba no ba be tu hu betima ba ba ya 10 times so sa enti se wo guru ba no sa na ba no bibi antima ma che se wa ha no wanya adwuma unim se na se maja kodu maja body di ma no de complain ma se de dabi womo se be ma na bedan so ayo na wa sori na ne namu firififire ne nsam nyina che se na honya maaye ne yase keka no so so enu nyina na boa na be ye fabulous amaba o ba yo ba bia onyini so no fabulous dan so teacher owura kitchen na body a wo de ba wufu ama na waja ba ko bi na o de aye na ho adwuma na ho aba na se kwadu na se konkumba so so nti memma no omo hamba no so so men we se ba tam wa frɛ ba no adi na chia panache wo nkotodwe wa gya na dwuma nyina we sitam wa ba peto ya dwuma na wontimi ye menu aba ya hawo awade egu fiem nyina no nye hwɛ kamai 40 mi kasa akomba kasa asɛm we die enye ye awade egu nyina firi ma na mema man bi wo so a menu aba anti saa na we tie man bi wo ho a menu aba won we ene so oni atenka ni no wo ba bono to pa bona nisu nyina no ho oda ho tim ko ne niema dukuru ne yi sonza nte se onya we bi no de ye no ho adwuma wo so ba ma no mo wo ka se odini tu isa na na stapa ni nyina so ya haban ni nisini sonza sonza nti unya no bia wa wie sonza nti etsa ohwehwe Dr. Seidu Yakubu na Asetenapahene aswe sonsa enti mano so bebre wo ha problem e won se o dware a o se doctor say onya wo yenti ma on fa na nsa na wo horo na se sonsa enti o be dware na ho yia o ho na de on kokọ enti o ho na ye te se ko bi
na se no so ye se ye mfa ye semina nko ana nya no kore na man fa wonsa semina kro amfa nko ha wonsa wo de be wo no ne sapo no ne so ye semina so na wonsa ba we ene kote de na wa kote wa so enti se amfa wuro de man ma kote wuro ho kote de tim wuro ho enti sisi ho yie na mema na bi wo ho a omo ba omo pese omo tafrem na omo di agro wo mu na wodi na no be bom na chese o de pua na niema na ho ya papa cameraman o se ayege okwati mema na be ma na be bre yesepe no ho ofeyie odi ne duru ho be obie so na wakata so boko me so odi na to blacklist enye bibia ma nipa be ba wajapade no enti we ye fe ne se ye be san ama sign check man no sign check no enti no oda ho a wo bo adwuma no ba de bo to se be ma du kote na age pa so no de wura na age pa ai sa hwe ehia me pe da bia me nua ba utie hwe uni se be ma wo pe ma pa nyame hira no ba sa e wo kwa be yo kwamshani Mohammed na na yire mu yesen ninu mi Kristo ni o ye kremoni na na yire ye 4 de otie me bi ye kremoni nti onti me mu adwuma ko ba ware 4 na ono nya ono na ye kremofo ehua ne se ye be gi akwa ahino na unim to ye okay o ye Kristo ni King Solomon na na yire mu yesen bebri na wonti me mbo adwuma ko ba yewu na unim se wiase wo a wo be pie ntam sisi a wo pie wo kunu pie na wo ka chere da na se mi wura guloka onse nya meti pa obenya na wono na nya no aduane de aba oba ka chere da wo pie na da guloka yankopon sisi mano enti nipa obo adwuma pa opem ma pa yankopon hira no so enti no eye ade a na esa ne ye nipa bi a ope ma na so ye ba wo se ba bi wo ho a otimi chichi no ho se me de kwan bi so me pese me ne be ma ba ya da bia yade ampa no ho da because on yes I want to me mo adwuma yie so e se obo adwuma yie okoto na woda ya na na ntini nyina ye adwuma osoro ye adwuma obakasa yi o amasaje na ho yie so entino eye ade a yankopon abose ye mfa hwa o wiase bibia de mapa onti mbo no wadwo bejaw fa wiase ka dan na wasi ni nyina fa chaba onti na adwuma wa kwara wodi na chi bai e fa no so enti ete se wo bema otimbo obi so timka za mi ma nyini wa nyini sai okoye sire mu a nipa wa do 50 years no won na wo ware maiwa e wo nkwara ye ahemfo no wa wo ye hene wa afie na wo ware maiwa na se panyini bi akwara bi wo se panyini wo ye panyin papa amfa mbaba yo we ma won ne be wo bebre so enya bibia ahaban na ye di ne munsin na ye we no nti si anua na ye di no wo be ko fie no mo aye aduane peche anwanko a frem udi ana obema no so tusi so enti wo a wo hwe me no hwehwe nduro we wo wo yire to nso a pe we bi na fa boa no na wusisi anim no na fa boa adwuma yie na menua ba diabetes fo no omo so aduru ni diabetes nyawa ma ofo no te se esi na achew because tambia na enom hunsuo enti wo befo na ya kete obi hu no bakasa esi enti diabetes fo no tundika ade bi twa honam no ebe ma honam na ya mere te se akwara enti ade twa wa omntimi mpam kuro no ya na etete enti san etie ti diabetes fo no enti san etie na we so no kan we kakrama no we a powerful gonorrhea medicine san etie ti se obi a gonorrhea ha no kese pa gonono han yie ojo sokura jiso kitana eno na ba be dura na ye cancer prostate cancer iso mo the pipe tuna be mo nti ono no ohia we bi sonsa na wode aboa no sonsa sana etie nti man wo de puade wo ede puade no bi wo se wonya we bia na wode a sisi no sonsa na ye ka obanum bi na wode bia gunsu no watran so
Ebi bia ye kama. Na o peso a won no mo bo betina so ba se wo to nom ne ba. O pa obetima no. Wo den hwe ohie ba no. Na wo de bia gu ohie no waye. Di man fa number no to dia na bia na akofoti 055 95 68 114. O fa number we a o WhatsApp me a wo ya de kura ma mo so no. Na shala tie na za de no de wa kire bebre mu e de a kire ye na kame akwa ye se ye bre na ye be na se ne ye hu bai ye beta aba ha na ye no abedi nkomo nti ye be sere se ye sori sui wo de wo number betu dwa na fe wa kire kwan so na bibia ye kama de yo me number here 055 95 68 114 na Ghana haiba bia me wo ho abrochire kura a wo hwe me wo ho Ghana for so a omope aduru door to door no e wo ho anti no ukwa ahyama na hye ba ko wo ho na wo ba kuma so a me wa Asante agona no ubra abawura post office wo obawura post office wo a Nyankopon tumenti aduru na enam se ma register ya du papa nti no ebi wo post office wo a no wa beto wo ama no so a eno asa ofrem ya ya me voice message WhatsApp kekeke Ghana network ni nye ntu be fra bi wa mentimi mfa ntu de ya me voice message na for address mam adonu ba ko mele e de ama me do ade abro kama o fra me ya o se na osika na mama o matwere na makwa ko mele e de abro so nsa enti me se obi a Agradaa asem na me san disi se de o kano on pai mu mienu na obofra se ni dia enye nokore na on pe we na no nam de e azan we masasi se fasika beji sika bi ni ho but ye wo kwan ya betima boa mo waye yi ye betima boa mo waye yi but obi ka se fasika beji sika enye nokore na fa wo number ne sa to be me number no ye 055 95 68 114 and one na said the omope American lotto no so ni nyina ye wono awa ha ya ye wo lafita ye betim dia ma omo na omodibi abusia nyamisha onzo na medase na Asetenapahene na ye na ye twetwe nkomo na abusia se wo man Ghana mu ye wo sese bi nro ni wo enu papa e wo ho na enkonkodi ene na amafo die ebi achi we nom no ba ha se ya eye nubna ne hahama e na ye de ebe shape you fine na obi kodi wo be sign check akese e de amani atudi bedi anko aha na brema akwan ma me de kase no ene sabi ye nkomo twetwe ni nyina no esi ye afi no ani aboye channel yi so a na wa subscribe kama e de amani na afi wa like na wa share on all the social media platforms eso me din e de edwa so hema makwa